ngiyabingelela bantwana bakaNkulunkulu. Ningangikhola manginitshela ukuthi kwake kwaba khona i-comment ethi ayimkhulu awuciki nomdokwe ubotshela omama ke bekuphekele okanye bakwenzele ama-Kellogg's, kunezinto ekuthiwa Weet-Bix, kunezinto ekuthiwa Oats. Ngiyaxolisa ngizange ngimphendule, angibonanga futhi enephutha ngokukhuluma kanjani. Kodwa ngithi ake ngikhulume ke namhlanje ngomdokwe lo ohlala ubonakala njalo ngibhizi ngawo. Unomlando lo mdokwe. 1, ngihlezi ngithi lana umuntu kunabantu abavuka kubo. Kunabantu abathi bekhule hambe bethola ukuthi bahlelwa abantu abathize okanye kuvuka abantu abathize kubo. Lo mdokwe kumlando wawo uthi ngaba nenhlanhla, nawe ungaba nenhlanhla ukuthi ngoba mhlawumbe nibuzi anilandelele ukuthi ezintweni enizenzayo nizenziswa obani abavuka kini, obani abakhuluma kini, nanokuthi nje uzazi ukuthi ukuba khona kwakhe emhlabeni yini inhloso uzalelweni. Manje yabona uma uphila ungakunaki lokho kuhambe bese empilweni kwesinye isikhathi umuntu agcine efune izinto angabelwe zona, kanti uma uzazi uzokwazi ukuthola ukuthi wabelweni. U-80% ekuphileni kwabantu emhlabeni banezinto abangabelwanga zona, abanye bayibona kwabanye abantu. Lo mdoko kuhamba kanje. Ngaba nenhlanhla ke eminyakeni eminingi eyadlula, kwafika ikhehla kunkosikazi lathi ngiyakubona, bengithanda imalithabela kakhulu njalo nje kuseni bengidla mangathiyana imalithabela bekuba khona ukucisha ngathi future life okuhlangana no-oats, kuhlangane nama-raisins kanjalo, bengithela khona ubisi. Labe selifika leli khehla ebusuku kulela unkosikazi latlalela la, lathi yonke lento onginika yona onikaza umzukulu wami iyangiyanyisa, mina ngifuni, hayi ngoba ebantwini ngekho right. Yena wathi angikuthandi lokho, into ayikhotha kakhulu, angisazi yini lokho kuhlangahlangene nje oats kufaka ohani phakathi kungathi komile nje kunama-granules kanjalo. Ngizokukhumbula igama ngelinye la. Usethi angikuthandi, wasethi mina ngenzela umdoko, ingakho ngizothola umdoko nje uplain ungenalo ubisi. Abanye bawufaka irama, abanye bawufaka ngudla uplain. Angudli ngoba ngithanda, ngisho ukuthi ngudla ngenkani, kodwa kungenzi lutho. Kodwa nje hayi ngoba ngikuthanda, ngoba mangathi ngiyakutshela nje ngeke ngifike noma kuphi ngidla umdoko. Ngiwudla manje ekseni ngoba sengathola ukuthi akudli mina, angudleli intando yami. Wayesethi kuye lalela ke, ubovuka ekseni ungenzela umdoko mina omhlophe nje, bese umnike, momnika ungathi na umdoko emkhonyane wami, wothi na umdoko mkhulu, ungachazi futhi umkhulu muphi. Njalo manje ngikufika athi nje na umdoko omkhulu, angazi noma ngizweni. Uma sengizodla ngiyathandaza kuqala ngikhulume, angivele ngidle nje. Ngithi ngiyacela ke kumnikazi ongiphethe koyena ovuka kimi na ukudla kwakhe ayekuthanda, ngicela ukuthi amaye kanye nami. Lokhu kungakusiza nawe ndodana nje ukuthatha lokukhuluma, ngithi yabona, amen, ukuthi uzazi ukuthi ezintweni zonke oyidlayo uzidla ngoba wena kuyi-favorite yakho, ukuthanda yini ukuza kumnandi kuwe. Uyazi ngenzeka entweni wena oyithandayo uma uyidla, kanti lesikhathi kuphatha kabi wena uzitshele ukuthi hayi kusho ukuthi system yami ayithandi lento, kanti akusisystem, yilo muntu okuwe. Okanye kuya ngenkolo ke bafowethu, asingayiphenduli kabi le nkulumo. Uma ukholelwa kodwa kubantu abadala nasedlozini, ungathi mhlambe uma ukholelwa kokunye bese uthi into engekho le, cha. Ongaphawula ngalokukhuluma, owazi ukuthi uhamba indlela yabantu abadala, owazi ukuthi uyakholelwa edlozini, amathonga amembethe, uye wagcina amasiko ekhaya, uyazi ukuthi kuye ukuphila abantu abathize, uhamba nabantu abathize. Ngenzela ukuthi lento ngiyihlukanise ngoba mhlambe izotoleka ngenye indlela athi umuntu mhlambe oyi-Christian ongakholelwa abantu abadala, there's no such ngesilungu. Cha, kukhona kwenzeka kimi, nakho kuyenzeka. Ngizama ukuthi ke ngiyazi nje isifundo sokuqala masingena sekujabula yena, ngiyangizwe futhi kuba khona ifeeling engibanayo. Nakimi sezike zabuya impendulo ukuthi kumaya yena. Okulandelayo ke ngemuva after lokho ngawathatha amakhekhe neti, akusekho kumbandela ukuthi ngidlela abantu, sengidlela into engiyithandayo.
ngizama ukuthi lamane ngibona njalo ekseni ngenza kanje ngidla ngenkani ngoba sengiyazi khona umuntu odla mangadlanga futhi ngiphume ngiphuthuma niyangazi ngiyeza noma ngisendleleni ukuthi khona kushodayo ngiba weak ngibe nokucanuka neanger ngizwe ukuthi kukhona okungahambi kahle angazi mina ngithola yini amen ngizothi mangifika phambili mhlawumbe komunye umuzi wakithi noma bethu 1 awenzela umdoke lapho noma ngaba inkomishinyana bese ngizoze sekuthedwe ezinye zezinto ke lezi esizigcinayo nesizenzayo ezenza ukuthi sikulandelele ukuthi singobani nakuye kungenzeka ngithi yabona inkinga ukuthi ubungazi wena ukuthi uphilelani nokuthi kuphila abantu kuwe nokuthi yini ayifunayo lo muntu loyo kwafika ngelinye ilanga kunkosikazi ngenze lo makoti ukuthi baqonde ukuthi mabegana ungashamta kwethu isitho sakho ngana kwethu ungapheka uphethe ibhuku ufaka ama gloves ama cinnamon yonke lonto kodwa ngifisa omakoti bazi ukuthi kokuningi mabephekela abaphenyane babo baphekela bona